Leli cala lekuthi Malusi naSiyabonga Ndimande babuyiselwe eNingizimu Afrika seliphindze lahlehliswa kanti-ke lokuvakele futhi namhla enkantolo ukuthi bameli bathi sebakubeka phasi lokufakwa kwesicelo sekuthi bafuna imininingwane leminingi mayelana nalesicelo lesafakwa dikhulu taseNingizimu Afrika ukuthi lababili babuyele emuva. Kanti-ke asikhulume naloyo lophethe labo bameli labamele Siyabonga kanye naMalusi. Nawe ungasichazela nje namhla besingalinzele enkantolo ukuthi indawuthi asisekho lesicelo sekufuna imininingwane lemnyendi ngabe yini lende ukuthi nende lokho. Ngiyabonga Mr Masilela, kuliciniso vele ukuthi lesicelo leso sidecide kusiyekela noma ke sisibeke phasi. Sizathu saloko ukuthi khona lese sikutholile le basivedele kona lesiva ngathi singakhona kusebenta ngako moving forward. Esesibuka sekwente kanjani kuyaphambili siyati ukuthi benisiphikisa leso sicelo sokuthi lababili babuyisele emuva eNingizimu Afrika ngabe kusesenjalo na? Lengingakusho kuloko ukuthi aseke sesithathena kulesi sikutholile sesiyoconsultana ema clients ethu sive ukuthi bemenjani bona bathini futhi ngaloko lesekubhaliwe enyalo ngicanga sibatasitshela bona ukuthi basachubeka nekuphikisa noma abachubeki sitawuva ngabo mase sithethe ama instructions regarding lele sikutholile. Beniyena kuveta futhi njengebameli ukuthi nenkinga mayelana netinto letinyendi lenifuna ukuthi tibukisiswe ngaphambi kokuthi babuyiselwe eNingizimu Afrika. Nangasichazela ukuthi ngabe ngikuphi lokukhathazeka lenako yini lenifuna ukuthi yendeke futhi kuya phambili. Sisatawubuka utawukhumbula ukuthi bekunetimvo lebethambelana netech paper ekucaleni nje nakucala yonke le case lena. Sisatawubuka nalapho sesikhulumisane nawe ama clients sesive ukuthi okay kuloko lese sikutholile enyalo do we still have the same concerns or not. Alright, siyabonga kakhulu isikhathi sakho ke loyo ngisive sonke ngwenya nguye ke lo hamba phambili kulabo abamele Siyabonga naMalusi Ndimande uthi ke uyaqinisekisa ukuthi ngempela ke kulinzelwe ukuthi mhla ka-29 July lelicala libuye enkantolo lapho khona kutawuvakala khona ukuthi ngabe ithini ngicubekela phambili. Etindzabeni tethu ku Channel 163 lo dilethelwa eNewsroom Africa ngingumweli Masilela kaManzini eSwatini.